Hiyo mpendwa msikilizaji, unakuwa unaendelea kufuata kipindi chetu, na leo tunakuwa tunazungumzia tu kuhusu kutuacha kwa mzee wetu Bazika Dieudonné, na ambayo tutakuwa tuna nafasi pia ya vile vile ya kupokea wenzetu wa groupe de pression wenye balifanya pia sensibilisation ya kupata pesa kidogo juu kilio ile ionekane sawa ya mheshimiwa wa hapa kwetu Bulega. Upande wa pili kamera inashikiliwa na Crispin Tlaninwa, mimi ni Estash Babu. Tutakuwa tunampokea ndugu yetu Mikele Bende. Jambo na karibu. Asante sana na jambo sana. Ndio, mlikuwa na Kongola groupe de pression, pesa zilikongolewa. Sijui mmeendelea namna gani? Kingambo yangu na kingambo ya groupe de pression tuna moyo wa shukrani kwanza kubarega gisi banajitoa kwanza, nikizani ni tukio ya kwanza hii notable ya kufe mnivo ya Kishasa mwenzetu ndugu yetu Bazika Dieudonné, na tuoneshe hii umoja wa hivi, na mimi natumainia kama naomba kubarega wote baibie mubaone mfano kwa Dieudonné Bazika iko kufika Kishasa, manake unasababu kubazi, unasababu kwa unatoka. Samedi itakuwa ni kwenda kumweka mahali pa mwisho. Sijue pesa zile zitakuwa zinatumwa Kishasa au zitakuwa zinaendesha kilio upande wa huko. Okay, pesa ile yenye ilipatikana, donc nilipasha kwanza onesha batu, kuambia batu kama baone mfano kwa marehemu wetu Bazika Dieudonné. Yeah. Unaweza kuko Kishasa lakini unajikaza, unakuwa unasaidia bazi. Alikuwa Kishasa lakini roho yake na akili yake ilikuwa mteritori ya Mwenga. Njoo unaona shebote tunamlilia Kongo tena mlilia. Kuhusu kwanza habari ya pesa, tunashukuru kwanza sana kwa kuniuliza juu ya pesa. Ndio shebate ya groupe de pression tuliona tunapoteza kitu kabambi sana, mtu kabambi sana communauté lega, na tulianzisha kabisa kukongola mchango ya pesa, na Mungu alisaidia kulipatikana pesa. Pesa yenyewe inaweza kuwa ilipatikana yenye iko $2176 ndio yenye barega yote ya territoire ya Mwenga Batikongola, na ni pesa yenye itaenda Kishasa juu ya kusaidia mjane mwalibakia na watoto, haitabakia hapa Kamituga. Niliona vile vile hapa Kamituga mnakuwa mnajihimiza jioni ya hii Ijumaa unapita pita, sijui ilikuwa na malengo gani? Jioni ni tulikuwa tunapita pita, tuko tunataka fanya ceremony shina benzetu bandugu yetu ya TMF. Leo vendredi tuko tunafanya ve juu ya kutayarisha kesho maziko ya ndugu yetu Bazika. Shi tutakalia mawazo shi na bandugu yetu ya TMF. Tunatumainia batu yote bakuye batuunge mkono, tulie na wanaolia na tucheke na wanaocheka. Ndio ndugu Mikele Bende, kiwa kuna zaidi tunashukuru. Tunashukuru sana na hata na shie. Kwa hiyo inabidi pia mtupongeze shie vijana. Shie vijana mnapaswa kwa mnatupongeza nyewe watangazaji ya habari. Yeah. Juu niliona siku iliyopita hapa walikuwa na felicite mzee Deti Pulelwa. Njoo alitoka wa kwanza kuyoa chunga franga mteritoire mzima ya Mwenga. Bali mwekesha $1500, lakini après 2 mois inakuwa $2500 franga yenyewe shafaidiki. Na mimi nakuwa wapili sai mimi Mikele Bende superstar. Balikuwa nani makuta yenye ba population ni Kongola ni ma prepare ya $2100, lakini ile na mie $76 mimi natia ya euro juu ya intérêt. Kuchangia nilichangia, lakini nilitia ile ya euro juu ni franga yenye ilikuwa inakala kwa mkono yangu panda 3 jours, mwale 3 jours na mimi nafaidisha ile ya euro pale. Tunashukuru sana, hongera sana kwa hiyo. Asante sana. Merci beaucoup. Tulikuwa na ndugu yetu Mikele Bende wa groupe de pression mwenye alikuwa anachunga pesa za kuomboleza familia ya ndugu yetu Bazika Dieudonné ilibakia mjini Kinshasa, makao makuu ya Kongo. Mimi ni Estash Babu, tukutane kwa video zingine.